Youths Brahmapur Imphal na nauna Rajya Sabha gi MP oina khalaba adhikari mayum Sarda Devi bu okpagi thoram ama pangthokri. Thoram adu da Thokchom Saitabata Singh Speaker Manipur Legislative Assembly Kongkham Robindro Singh MLA Mayang Imphal AC Laurembam Rameshwar Maitai MLA Kairao AC Sheikh Nurul Hassan MLA Khadrigao AC amadi adhikari mayum Gitchandra Sharma President Youth Club Brahmapur Sarukyaki. Siyasragi Manipur may hongdara chapa Manipur ni state sami may sanga aba adum maprasa na pala mata oina nabi sorok kathuta na law matam dumak ay Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki state asli youth ki president oina thobuba matam da dasu haningai leitana tungan na political party mayam amana adum ba ay koi Mujariba Hamaduna Maram Waratanga, Equadiana, Kudum Tiba, Awaba, Adu Bayana, Kenara Patanjama, the Makoi. Sumantana Amuksu Party President, that the head PV was the same 2001. 2001, the CPB Rata. Yamna athuba matamda election ama thengna ba matungda gidi 2003 da gidi ai ko eduma iran sila khada aduna aina election pada yamna na so hani ngai le jade ai automatic ai constituency loina ai ireka leini ba hala dum singa tangkap kuding makta puming thogat ida adua khau giba aduk saw ba iran adula Yunda laiba adumba ekoli miyam aduna hairan ba voice sama ai ngasi ba wa makaw da nalai masi kaino haiba matamda legai sidi tasena sarda gi bichang na to ore haigana mayam duna hai la ta maduma ai gi na sau thok se bagi tanja ma khap ko gi haido ai ngasi gi bindi ba ai legai gi nyoi suda alaman suda ay itu umba nuwai jaba sautok jaba do ay siya daw jaba ni atumang nasu bayang na ay itu umba protection tawi na doon na sumarang boy kanda ay na nasima ay yunda ilang mayang hindi maragta lepa kang kibahar kasi madumak na laikay ni support na ako yung support na nang kibanay kasi ay nasimayang da hamjate bayang na ito kita magkaso ay na ilay kagi halaman singa sige sinuba reception na sige kudong sa law jaraga nahasing aduba imasing isesing puna magkuso ay na harap pagpungkog sari aduba ay na hayan karibumba mayanggi oiba lekay istana constituency sige oiba ay na tawbayaba tawag-tawag lako matamda mayang na matamsana ay mula so dumak adumba tawag-tawag matutaw na namagi kutong sahod o PBU aduga amana ay ko honorable speaker now sa Jakarta umani ay isama partiya sila wakalo kaya walaytan aduga amana amabu kalat na walaytan ay ko sanjala ko doon ang marang warakanda nga si high school na ba imasing isesing puna magkuso ay na harap pagpungkog sari